Ako ja ovo pustim, da će biti vi prostor ovi informacije. A treba li pijani reakcije na ovo tamo, odnosno kada više da se ovo se zove? Šta vam tako se gotovo? Ja mislim da je mi to nikad nismo vidjeli. A mi to nismo vidjeli život. Mi hoćemo vidjeti ovu informaciju, mi to nismo vidjeli. Ja nikad nisam bila na niti jednom pivu u životu. I ja nemam pojma, ja kad sam ovo vidjela, ja sam se šokirala, ali ja mislim da mi imamo pravo to vidjeti. Čekaj, da ja možem, to bi mogu gledati, onda reći da to bi mogu gledati, to bi rekao. A je, pa to je to isto. Puno bolje gledati nego ovo. Nisam, ja sam profesor počinje, ovom ovaj film nastao da bi mi stekli informaciju o tome gdje mi živimo, dakle autor je sebe preispitao. Možemo objasniti? Ma je, Vi govorite zapravo smo mi ne promoviramo ovo, nego nama je ovo informacija, mi ne znamo, ja nikad nisam bila u Zagori na pivu, ja nemam pojma da Vi nemate pomati da je ovo ne. nikad je čula. Jer koji je čuli, da li drugo koji je bio po socijalna kad je pustio Babić na indeksu, sad zaniš. Ali ja nemam pojma, nisam znala da to nisam vidjela, ja živim u drugom svijetu, vjerujete. Znači nije odmah svijet, ali to što je 4 godine ravu zato što mu se Ali vi kad meni kažete da je to Thompson, ja nemam pojma na koji Thompson, ja to ne znam, ja to nisam nikad čula. to je vaša greška. Ali ja želim ovu informaciju da vidim. pa ja imam kada je propraški i opet sad. Sad, od opet vraći pa te ubijem tebi treba. A nešto da zbijati, nego dati. Ne treba mi promocija u kašera, pa kako je to opet. Pa nije, Dovoljno je pisma. Pa dovoljno ste ovdje pustili filmova da znate šta je ironija. Ako pustite bilo šta, koliko ovih što ste dobili Oskare, puste mislim kontekste, to možemo svašta tako vidimo. a je ovaj super stara granička šapila, da je ona tamo se popetila. Drago, pjetama, pa me to isto nije Nisam ne pitam, ali uporno kaže da je dopušila.